Hello friends, lam sogon ro jotto nai tong tin rong belaikan nangmane hai katal job notification tu febi friends naro biring binti saimane nangmane education qualification salary details bo hrong sim apply khanya bo sag last day naro jotto no video nan pore kaham ke details saimane nai tong devon bogin naro video no plan simi paithak jor hangka friends sang asle kar siang lai sani video digi plan sang saimal lai o jago je notification ongkar family mo boron simi notification hoka tai notification common date obrok no sampul jan na legana kan rong nu chong mong ke railway recruitment cell ni simi official notification ongkar fika friends tai abon pore norok chik tolo nugu tongo notification number and debra sai tabon pore o jaga norok nugu tongo abon kana bono omoka notification ongkamuni je date omoka 21 tarik 6 23 tarik o notification no release khlai rakha friend norok nugu tongo abon pore thik tolo bono omo bhaino norok no apply khlainan bugi tiri rakha moko 27 tarik 6 2023 ni simi norok o jaga apply khlaiman sinai tai or last date rakha moko 26 tarik 7 2023 পর্যন্ত অঙ্ক অবশ্যই norok o video namen pore naro apply khlaina rakmannai o date ni sekang abon pore sangyang te nangmani obrok naliana norok nugu tongo jago apply khlaina bagi official website ni kabrong ni official website ni nok thanganyai apply maklaina hingka ba haike o jago valid id norok ni email logredi obrok brok or sanka norok abo tunyo joto kisu information bo manna hingka abon pore sangoro thik nugu tongo tolo mo hangke norok ni o jago total vacancy 500 bakya প্রায় 3624 টা বেলাই খান কবং ফ্রেন্ড নরক অবশ্যই ও জাগো অ্যাপ্লাই ক্লাইনার দে আছে ভ্যাকেন্সি কবং 500 পয়সা তাই ও জাগো নরক নগৈ টং মহাকে এলিজিবিলিটি কন্ডিশন ও জাগো হাকে নরক নগৈ টং এজ নি বাগে সিরকা ফুললে সঙ্গর নগৈ টং র হাকে নরক এজ নামনাই 15 থেকে 24 বছরনি বিসিং নামনাই মহ জেনারেল লং বাগে রিকা ফ্রেন্ড যারা ও জাগো নরক এসটি এসসি ngai tongnai omong kai o jago 5 year khlaini accelation mangkha tai bisirok kai o jago 3 year khlaini accelation mangkha hangka bai ken o jago tai pwd person rok borok o jago 10 বছরনি accelation bo mankha hangka friend abo haike o jago jotoni sirka tai abon pore sangjang te bonalini ex serviceman rong bai sirka tai abo haike sangjang te bonajang tong borong nalian friend gobon thik talon saktam ngai tong mo eligibility date of birth ni bai sirka friend o jago sini ST rong bai rirka mo kai 26 tarik 7 1994 ni thimi 26 7 2008 পর্যন্ত o jaga rirka jori obon bising rong kebo dero barang tokhan ro obosei o job ni boine apply khlaiman nai hingka friend abon pore sangyang tebo nugu tongo amok essential qualification or sirka friend or sangnalene apply khayan boge senior essential qualification bo sanjaga friend rong ne o jaga date ri khanor nugu tongo mong kai 21 tarik 6 2023 ni sekang kebo o jaga apply khlayan boge wansu jong kai obosoi date ni sekang dong ni o jaga marchi rok tong nai abhi sanka friend oron norong nugu tongo moro apply khayan boge matriculation pass kan ro o jaga apply khlaiman nai tai abon logen norok ne o jaga ITI ni certificate dong nai friend o jaga sanjaka o NCBT ni haikabe SCBT ni o jaga ni norok ni certificate nai hingka friend abon pore oron norok nugu tongo abon pore sangtau yang nugu tongo yang ken rok ni o jaga trade dok sirka tam o jaga nangnai norok or kwbangma trade ni no phaisa phaisa jodi norok filter o jaga norok ni trade tongkha kai tai welder o bahai ko jaga kwbangma o jaga mechanics o bahai ko jaga carpenter o bahai kwbangma o jaga phaisa phaisa painter rong ni bagai phaisa phaisa friend norok obosei norok o jaga kebo ITI mohai course khalajak tongkha norok obosei apply khlaiman nai o job ni bagani hingka friend 1 lakh rai norok obosei o jaga apply khlaiman nai tai o jaga norok no tlangjani friend norok no kono exam rok no hajakla norok no direct norok ni mark na ono jai ne norok no o jaga select khlaijana abro song saimala last year norok no phunugana tai abon pore sango jaga atem lajana jang obrong no sangtau clear bai naligana hingka friend abon pore sangyang tebo je main obrong no sangtabo o video bising tai nai thalaisiwane gabon thik tolo sangtam mo thong ke payment ni bagi sirka friend payment of fees o jaga jara onyo category jemon general candidates borok oro extra klai rang nai tai o jaga reserve category borok jemon ST SC PWD women o bahai candidate o jaga active no apply khlaina bagi rang nai yang ke friend obosei kaham kom belai kheno tai o jaga sangte nalene oro ke medical fitness and physical standard ni bagi sirka friend oron rok kaham kana nya different oro bebuk no detail brok sirka gabon for mode of selection rirka friend oron norok nugi tongo o jaga norok no bagi select khlaijana o jaga sairika borok srai ke friend norok o jaga matriculation 50% mark man nangnai tai o jaga ITI ni bahaino aba ke norok sanka 50% se kom rok ka apply khlaiman glab kom 50% nangnai apply khanya bagai
tai abon se saka jori norok ni kebo mark tongkha belai kheno kaham tamni hingke o jaga mark naini nog no jaga select khlaijaknai abo haike o jaga o clear bai sirka tai norok no jaga writing test tai bai ba abo hai rok o najaklak direct norok ni mark ni wajai nog no select khlaijaknai hingke friend belai no kaham kok aboni pore sangtebo nangmani important abo hai rok no songo nailailen tai norok no jaga training nai friend mo kun permanent job ya friend rok no ek prokar mo training hisabai nog no job naharjaknai abo haise friend tai norok o jaga ek boss ni bagui training nai norok o jaga nugui tongo training period sirka tai o jaga norok o jaga beton rok manai friend stipend abo borok nog no rwnai abo haike o jaga clear bai sirka hingke friend rok obviously apply khaiji jara interest tongnai rok tai o jaga mode of application abo sirka norok apply khlainani bagui borokni official website thangai apply ma khainai tai norok tam o jaga apply khainani document nangnai borok bo norok no ang puilop saka tai o jaga norok nangphinai hai nongni je nangmani o jaga aadhaar card abo hai rok o jaga nangnai friend norok oro joto no oro detail nugui tongo koptirok no norok tebo kaham ke o jaga nugui kaham ke apply khaiji tai on date of birth certificate rok nangnai friend tai abo haike kwbangma no jaga nongni ITI ni mark sheet abo hai rok o jaga nangnai friend norok nugui tongo bebang no jaga o detail bai sirka borok hingke friend tini video singsinai norok naitongnai rok no paithago belai kheno hinui sinai rangani hambai।